Gia Diva Harja Gaeilge Gamer an seo, agus inniu tá mé ag curtus le Kirby Air Riders den céad agus bé mé ag immert ahan cursa atá an sa mó Air Ride. Con ahan cursa a chur inniuil. Mar sin Air Ride. When mé trial as cúpla sa demo a bhí an. Níl ach 8 cursa an faoin am seo ach dúirt I wata go mé 8 jeag an, so tíimiid cahur a bheith siad le fáil. Níl ach 4 an go dtí seo. Agus 3 inneol. Tugtar inneol na dheoch sa tá tú ag tiomaint sa cluiche seo in áit car nó cart. Inneol atá an. Tá tú able to copy abilities a ail go ddíreach mar atá le fáil sa sna cluiche Kirby den coide mó. Sinna tá si sinú. Haha. Ní ro mé ag tuairteard don cursa agus mé ag caithú líróidí sinna. Cotar atá agam níos. Sais boomerang. Arash King DDD yo special. Ryla Ninta. Yo, tá an bu agam. Bhí sé sin Jackar go leor don céad ceann. Níl a lehéid de level Jackreacht mar atá an I Mario Kart mar 50cc nó 100cc, níl sé sin an. Níl a go ar ai. Michael lehí mé sin níos moille. Agus tá an rud seo an go ddíreach mar atá an I Smash Bros. Inta inneol nua wheelie scooter. Agus lehí mé sin níos moille. Comai. Bua agam den céad inta. An darna ceann mar sin tú dul go dtí an trá. Well, rahí mé ar aile Kirby agus an Warp Star. Don céad immerte tá mé ag deanú an seo. Mar tá an ceann seo mar an cart bonasa hí Mario Kart. Tá sí níos Jackra an tús boost a dheanú I gcomparáid le Mario Kart. Caithí mé ra, gia sao. Cá bhfuil muid a gá. Wow. An graphic go cínta ar fad.
Tus hatcha ish. Yeah, hatcha. Well, ish, suja. Whoa. Cutters. It's flying to speed boost bug. Maybe in bua agad in a damage bug, marna waddle these at a hanacher and cursor. Well, yeah, that's the shit on. Inta. Yeah, that's reached. Perfect landing, Inta. Shin. Cursa do it. Galanta. Scarfe. Ta make sure go more lesh on raccoon bug. The shisha on Kilnis far lumsa demo. Susie near Emmer me Kabe Cleha Kirby of Ishi on Airtopia Ruins on Triu Kiananish. Cai to an boost Yanu Gojira an tuas sin rather bring me. Geez, how well on Cursa. She didn't go Gehi to on Cursa a Olam de Glan War con Ras Maiha Yanu Sakliha Shaw Martashi. Raw Tapi Fad con Ahanroda Ekar Maris card. Whoa. Whee. Oh. Shit on Rhoda V. DDD. Heil me an Cursor Reach. Tá si Jackar ahan rud a eicad, tá si dul cód gasta. Arsneachta. Siad an mac mé an bú agam ar an uair seo.
Tugan. My galore. Some kid Iraq of Iogam. Ian Kiln Shawnius Jakra. Seohan sais Kiadnas ata Ogad nur a bhíonn tú ige mar tíar lína coréideum. Is crystalline fissure is dilly sin a ra. Whoa, tá come ínta ar an ceann seo. Ceann ar fad. Flash. Ooh, whoa. Cash mark, J-Shot. Whoa. Final lap. K2, can you wiggle and stick chun ansí mar sin a dhéanú agus fáin tú boost bug? Ar island, sí sin Gaeilge galore. Dó ar an tró seo. Mar seo go seo over me. Sogan. Shellaja or more of a young. Ireland, damage bug on. Whoa, Dragonmore. Yakame and lad Shaw here and kid her. Kirby, yo, damn Buagi. Ian Kiln shot gallant there, you on Steel Island, yeah. Steamgust Forge. Three, two, one, start. Ah, Shinny.
Cehitu do ver a churon tus agus ligan ama solome go on agus boost as far agad mar sin. Tá si Jackar a bheith cant agus ag immert an clíthe seo ag an am céanna mar tá baríocht rudaí ar siúil ag an am céanna. Whoa, ínta. Be curma, Kirby. GSO. You'll make it Chicago while in curse of you. Kirby, tá cursa an seo, ní ró is aga. Is mé clom an dóid nach bhfuil ach cursa an mar ní iríonn sé fadala agus ahanrod ag dul cótapa mar seo. Pinball atá an. Neil pinball who Kirby. Be Kurama. Okay. Shaw, Aaron, Shaw. You're right in Kirby. She Jira and Shin rowing. Moderation. Kirby. Tree Ratch. Neil, alright in Kirby. Bhí mé bag na hán. Tríú hatch mar sin. Bhí sé Jackar go leor an ceann seo. Agus inol nua. Agus cursa nua ínta. Inis cavernous corners. An ahanrod cótapas na clia seo fiú ag tús an cursa í compairt le Mario Kart na clií mar sin. Whoa. First iteration.
Jimmer that to Hara. Oh, Niharu is Namadi. Kvirvi. Whoa. Neil isogum an wall me nias tapi san air no air an cursa. Ac Tacoma on na go more and differ on the G shop. Beiger go shake bra hair. Cane size in yolata august. Johnny on CRM. Fighter. She's in this even Lamon killed shot. Cursa shot Ali nerfad. Whoa. Oh. You may Johnny go Michael G Shin. Isogam on her shop. Well on cloth more carjul then. Oh yeah. Oh Tashion. Well oh Kara. Whee. Whoa. Dan Buagin er shot the Silagon. Yay. Calendar. Even Lom Ahan Rodata on Le Walu Gojira Mar Smash Bros. Futuristic Martron or Odegan Sakion Shaw. Galanta. Oh, could you Harlan shit? Oh, how many bug? Whee. Rudigan on sa cursa shaw mar rail riding martha sa Mario Kart nua. Nyo McKincha. Could you enjoy conchini yana go mai could you shaw? Susie. Whoa. What? What? Get you Harla and Shin help me go Homlin.
Tareesh the Island Kirby. Oh shit. No! Tarash DDD. Island damage Bugnon. Oh, inte vi han bögen. Oh! Vi går lår ruddy shul sa Hyun Shaw. Cahim ran ar higme go Micah Jeffy shul uranta ac. When may saltas caverby. Ish Mount Amber Falls vi an Hyun Shaw sa demo. Agus tashi inta ac Jacker golore. So sure. Drifting into sakli a shot actually fear yacker you going for a Mario Kart tashi nies doan mar tashi jacker be urint the fada on goji go me clactor lesh go mai actually lim go me shishin into Erlinia mar be barna more idir na himrory mai agus na casuals like a much. Bhí an cill seo níos éasca mar bhí clactú agam sa demo a bhí an. Cúpla ceann eile. Tridge more at that one. Whoa. Whoa.
special sin VD her. Sílim gohfuil coid duna cursaí an seo bunithe ar an sean clíthe Kirby Air Riders agus tá méid deanna gohfuil na cin mar seo I más na cursaí sin. Whoa! Creepy a hana féin. Martá si níos garage mar seo. Sin an rud a bhí mé gurí ara. Agus Magma Flows an ceann dearna go dtí seo. Bé rudaí eile le deanú chun na cursaí eile a thoscailt. De réirí wata creidum tá 8 cursa an. 3, 2, 1, start! Plasma! No. Wheel! Oh, yeah, that should gallant there, fat. FPS for fire fat le an rud a tarsúil ar an scalan. For fire fat. Whoa. Final lap! Sword! Come on, man. Sure. Neil, tá sé ráis. DDD. Neil. Oh, tá me jabbalta. Dollar an lava mar seo. Ínta. Neil, tá ráis. Darna hatch. More than through. Bhí mé bug ná an. Well, ní arna mé có donna mar an céadar a bhí mé gimmert. An bhfuil sin é nó an mé cursa eile an anis. Níl, sin é a caithfí mé rudaí eile a dheanú chun na cursaí eile a thoscailt ach don fís an seo tá sé sin deich gursa a imar mé agus dheanaí sé sin an cúis don first play a rin mé. Mar sin é bhain mé sult mór as an clíthe go dtí seo tá mé agsúil go mór leis na móna eile a dheanú agus dheanaí mé léirmheas bog nuair atá sé sin deanta agam. Well, go raibh míle maithfidh i bheas a bheith ag arca háide. Amór, slán.